Amakuru agezweho kuri uyu muyoboro ndetse n'amakuru agezweho ino saha. M23 iri mu byago bikomeye cyane. M23 ishobora kuba igiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane ndetse abatari bake ba M23 bamaze kuba bafatwa mu mujyi wa Bukavu, mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu duce FARDC cyangwa se leta ya Kinshasa ikomeje kugenda yigaruriza mu bafatanyije kurwana n'uyu mutwe wa M23. Umutwe wa M23 ukomeje kugenda ugaragaza imbaraga nkeya ku rugamba ndetse uyu mutwe wa M23 umaze kuba wakemera icyaha mu duce 10 umaze kuba wakambirwa mu minsi mikeya cyane. Umutwe wa M23 wamaze gufata uduce tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku muvuduko urenze ndetse uwa FARDC, ariko ubu ngubu navuga ko M23 imaze kuba yagaragaza imbaraga nkeya ku rugamba. Mu mujyi wa Goma ni imibuno ndetse n'amasasu n'amabomba ari kuvugirayo izi saha. Aya manwa iri joro ku gicamunsi cy'uyu munsi, M23 ikomeje kugenda ihura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu bijyanye n'urugamba kuko indege yari isigaranye yamaze kuba yaraswa ndetse intwaro ifite ni nkeya cyane kugira ngo M23 ibe yabasha kugira ibyo ikumira ku mirongo y'urugamba kugira ngo ibe yatsinda umutwe cyangwa se ibe yatsinda leta ya Kinshasa ihuguza nayo iba idakeneye ndetse ivuga uko yanga umutwe cyangwa se yanga leta ibayoboza igitugu. Nkubwire ngo nimba rugamba igeze kuri uyu ndakoza ukanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo ibiganiro n'amakuru yacu guhereza bijye bibageraho 5 kuri 5 wangiza ugakora share amakuru kagenda kagera ku bantu bamwe na bamwe bagiye batandukanye. Katwijira muri politique na diplomasi biri kuvugirwa kuri uyu muyoboro nimba rugamba rageze nikoza ukanda subscribe. Umutwe witwaje intwaro cyangwa se umutwe witwarabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 ukomeje kugenda ugaragaza ko noneho byagaragaraga ko M23 ari umutwe witwaje intwaro ndetse hatari n'abaturage baharanira kwishyira kwizana kwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse atari n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko uyu mutwe wa M23 uduce twose wari ufite tumaze kugenda tugarura mu maboko ya leta ya Kinshasa ndetse navuga ko ari motivation ikomeye cyane ababirigi bagize ndetse ari na operation ziri gukorwa n'ababirigi bitewe nuko M23 imaze kuba yakamburwa uduce tugera kuri 12 aka kanya. M23 yaragaragaje yuko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko aka kanya birimo biragaragara ko ari umutwe w'iterabwoba uza ushaka gusahura ndetse ukongera ugasubira mu mashyamba aho wabaga. Noneho biri kugaragara ko umuvuduko leta ya Kinshasa ifite urguhereza icyizere igihugu cya leta ya Kinshasa yuko gishobora noneho guhita gitangira kwigarura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kikirukankana n'uyu mutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uduce tumwe na tumwe twamaze kugenda twigarurwa n'ingabo za ku ruhande rwa FARDC ndetse biri kuvuga yuko M23 yabigiye kwirukanwa mu duce tumwe twose dutandukanye yamaze kuba yakwigarurira. Kuri ubu ngubu M23 imaze kugenda yatsindwa bikomeye cyane ndetse iri hasi cyane bikomeye ndetse abatari bake M23 bamaze kuba bakitaba Imana ndetse abandi barafashwe mu biganza bya FARDC. FARDC yamaze kutangaza yuko rwose yerekanye ko ishoboye buri kimwe cyose gikomeye nyuma yo kongerera abasirikari umushahara ndetse bakanabafasha mu kugenda bakora imirimo imwe n'imwe igiye itandukanye ndetse bagahabwa motivation yo guhoherezwa ababirigi ndetse bahabwa n'intwaro zihambaye ku mirongo y'urugamba. M23 yagaragaje ko rwose ari igisirikare cy'umutwe w'iterabwoba kubera ko uduce twose rimaze kwigaruriza twamaze kugenda tutakara bitewe nuko FARDC yazanye umuvuduko udasanzwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurwanya uyu mutwe wa M23. Atwinjira muri politique na diplomasi biri kuvugirwa kuri uyu muyoboro. Wowe icyo usabwa ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereze bijye bageraho 5 kuri 5. Ariko by'umwihariko wowe wamaze kubikora uri w'agaciro ndetse uri n'uw'amahirwe, ufite amahirwe menshi kuri wewe. Reka twinjire muri politique na diplomasi biri kuvugirwa kuri uyu muyoboro. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umutwe wa M23 wamaze kuba watsindwa ndetse uduce tugera kuri 12 tukomaze kuba twakamburwa n'inyeshyamba za M23. Inyeshyamba za M23 ni inyeshyamba zimaze iminsi zigarurije uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye amezi agera kuri 3. N'amakuru yagarutswe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse nk'ikinyamakuru Igihe ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye harimo n'Umuseke. Ayo makuru arizewe ndetse aremewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ayo makuru yo mu mirongo y'urugamba itugaruye hano muri studio. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu ndakoze ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro bijye bibageraho 5 kuri 5. Ariko by'umwihariko nawe wamaze kubifungura ro gace ndetse uri n'uw'amahirwe, gatwinjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebe iri kuvugirwaho n'ibiki. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma
abahafite ndetse cyangwa se M23 ikiri kugenda igenzura uduce tumwe tugiye dutandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru Goma, bavuze yuko rwose M23 idagishoboye kugenzura uyu mujyi w'Ikivu y'Amajyaruguru Goma nyuma y'uko waba wambuwe umujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu wamaze kugenda wigarurirwa n'abarwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, bavuze yuko rwose izi ngabo z'Ababiligi zageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigejejeyo indege za M23, zigezeyo indege za drone mu kurwanya uyu mutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 ufite ibibazo bikomeye cyane nyuma y'uko Ababiligi basigaye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bagasa nkaho bakoresheje agati mu ntozi bagatangira kwica abasirikare bamwe na bamwe b'Ababiligi batwara ndetse na drone. Abasirikare bagera ku 8 bishwe n'inyeshyamba za M23. Abo basirikare ni Ababiligi biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko igisirikare cy'Ububiligi cyari cyaramaze gutangaza yuko nta basirikare na bamwe kigeze cyohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'iminsi itari mike ya M23 ihita igaragaza yuko hari abasirikare bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse atari n'abasirikare bakeya. M23 yakomeje kugaragaza ko hari abasirikare b'Ababiligi bagera ku 500 boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 ukomeza ubishimangira uvuga yuko nyuma yo kwica abasirikare bagera ku 8 ba M23 b'Ababiligi bishwe n'inyeshyamba za M23, bahise bahura n'akaga gakomeye cyane nyuma y'uko Ababiligi bazanye umujinya ndetse n'agahinda ku mirongo y'urugamba, ndetse bakomeje kwirukanwa mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byakomeje kugenda bigaragara ko M23 iri gutsindwa bikomeye cyane n'Ababiligi bakomeje kugera atake ndende ndetse na atake ifite umuvuduko cyangwa se n'umuvuduko udasanzwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 wagaragaje imbaraga nkeya imbere y'Ababiligi, ndetse binabahereza motivation yo kuba bakomeza kugenda batsinda urugamba ndetse bigaruriza uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 kandi ukomeza ushimangira yuko rwose inyeshyamba cyangwa se nk'abo ngabo baba batera mu gihugu cyabo bita inyeshyamba, ariko sibo iki gihugu cy'Ababiligi cyangwa se abandi bafatanyije kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, AFC 23 cyangwa se AFC M23, bakomeza bavuga yuko rwose ukomeza kugenda cyangwa se aba bose bafatanyije kurwanya leta y'Kinshasa cyangwa se aba bose bafatanya kurwanya umutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se M23 yo ivuga yuko aba basirikare bakomeza kugenda barasa mu baturage. Leta y'Kinshasa kandi nayo kandi igaragara ishinja Repubulika Iharanira, leta y'Kinshasa igaragaza ishinja umutwe wa M23 gukora ibidakorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kwica inzirakarengane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakwibutsa ko nimba ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wamukanda subscribe ukanda like wangiza ugasharinga ino video ikagera ku bantu bagiye batandukanye kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubaheretse bijye bagera ku 5 kuri 5. Ariko by'umwihariko nawe wamaze kubikora urugacu ndetse uri no mahirwe biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo nibwo bigitangira. Katurebera hamwe politiki na diplomasi biko bigirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo twaje kureba ni iki namakuru atuzanye. Ndakuzoganda subscribe ushaka kwamamaza wakanda wahamagara kuri 0779570031 kugira ngo uhamagare kuri iyo nimero.